urugamba rukomeje kuba imbere mu buryo bukomeye. Abarundi bari bamaze gutegura operasiyo yo kwigarurira hano muri operato rwababanye imbere mu buryo bukomeye nyuma yuko abarwanyi baje na SM Matama n'amadubu twirwaneho babakubise idumu ivumbi rigatumuka bikabarangiriraho babuze ayo bakira na iyo bamera. Ubundi bahuye n'icyo bita defense itanyeganyizwa mu buryo bukomeye ikomeje gushingwa n'urukuta rukomeye cyane. M23 ikaba yamaze kubishira mu nkengero z'ubice bya Uvira. Muri iyi minsi ishaka gukomeza gukaza ibitero n'ibikorwa bya gisirikare byayo, ariko bagasanga abasirikare ba M23 baryamiye amajanja ku buryo bukomeye. Ubu ngubu bakomeje kugerageza ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Ubu gahunda yabo no gukubita babangura. Ubu ngubu ibikorwa byabo byose byamaze ikube ibikorwa, ndetse byamaze no gutuma coalition itazabona ahinyura. Ibyo turaza kubivuga neza kuri yihutirwa 5-5. naho kandi ku rundi ruhande wari kare hagaragaye ibifaru bidasanzwe by'abanyaturikiya. Induru ziravuga coalition isaze nyuma yo kuzana unité spéciale zo kugwana na M23, bikaza nyuma yo kuzana ibikorwa bikomeye cyane. Nyuma noneho ibikorwa bisha biracari induru ku buryo bukomeye. Nanone kandi ku rundi ruhande turagaruka kuri General Gude Shimirayi wo ku ruhande rwa Wazalendo. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane yarashweho n'abo Wazalendo muri Gatoyi, byarangiye bamuciye akaguru, yagaragaye arembye mu buryo bukomeye. N'ubwa mbere bivuzwe nyuma y'idegembwa injya mu buryo bukomeye. M23 noneho yaramucunze imukorera operasiyo y'agatangaza ku buryo bukomeye. Ibintu byari byadogereye mu mirongo njyana rugamba mu buryo bukomeye. Kinshasa umuriro watse Gisekedi agiye kwirukana Patrick Muyaya, aramusimbuza nde? Ibyo nabyo turaza kubivuga. Hagati aho imikwabo ya Hanigoma nayo irakomeje. M23 ikomeje kuvangura abasirikare ndetse n'abasivile mu rwego rwo kugira ngo itazagorwa n'ibitero by'abasirikare ndetse n'abasivile. M23 ikomeje kuvangura abasirikare ndetse n'abasivile mu rwego rwo kugira ngo itazatungurwa n'ibitero bya coalition, mu rwego rwo kugira ngo atazagira n'uburyo bitero byasigara bikazakuritira M23 mu gafuka. Ibyo turaza kubivugaho muri update n'amakuru tugiye kwinjiramo hano ku muyoboro w'amakuru agezweho. Ikaze mwese, niba ari musha ukabimusha ku rubwa mbere ugeze hano kuyobora mugari, akaba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo tugende tukomeza akantu ko kandi uje ubona amakuru yacu yo buri munsi. Amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. M23 mu mirongo y'imbere y'urugamba bakomeje kugenda bakora agatangaza ndetse na operasiyo zikomeye cyane. Defense zose bubatse hano muri coalition zikomeje kuba akasamutwe, ibintu bikadogera mu buryo bikomeye. Noneho byagera muri mukenkeho bikadogera ku buryo bukomeye. Urugamba rwabaye mu ijoro ndetse bikagera na buno mu gitondo, rwongeye kwerekana itandukaniro ry'igisirikare ndetse rwose n'abasirikari baciga kuba inyaga guhuma cyangwa se kutarwana ngo bagera aho batera umutaro. Abasirikari batwirwaneho biswe amadubu bo kwa General SM Matama, abangaba rwose bafatanye n'aba General Gakufe. Abangaba bari gukora agatangaza mu buryo bukaze bwo kwigaragaza ku rugamba biteye inkeke. Abarundi bari bateguye byo kwigarura aka gace basubiye amaramasa nyuma yo gukubitwa inshuro. Aya maduru yo kwa General Gakufe asanze arwana mu by'ukuri akoresha systeme imeze nko kuba bakora urukuta rumeze nko mutamenwa, maze ubundi abasirikare ba FARDC n'abarundi bakubitaho bagataruka. Ibintu bikadogera ku buryo bukomeye. N'urugamba batatse bahereye muri operato bashaka kuzenguruka muri kano gace, bashaka kugira ngo imisozi babone uburyo bayigotaguta. M23 izabure amajo ndukotse no kunyagambura mu buryo butunguriye cyane. M23 ntabwo ikina. Mu minsi mike bari bavuze ko ibitero by'abarundi nubwo byaka umurego bakaba bari bashizeho mu buryo bwo kuba bamira ibitero by'umwihariko bashizeho iminwa y'imbunda bita air defense. Ntibamenye naho abarashe iyi coalition baturutse, ndetse n'abandi bakavizira amasaso ku musozi ariko bakabura abantu. Ibintu bikadogera mu buryo bukomeye. Nimwe muri tekinike ritura yapuritse bwa mbere na M23 ikwirukanka ku barundi mu buryo bukomeye. Usibye abarundi guta intwaro bari baje kwikoreye ku ntugu, bazi neza ko baje kwezitara mu misozi ya Minembwe, basize abasirikari b'inkomere, bahasiga n'ibindi bikorwa by'abasirikari bikomeye cyane. Mu by'ukuri
bari bashaka kugera mu bice bikomeye harimo mu Minembwe, ubundi bagakora agatangaza mu buryo bukomeye bwo gusenya iki gisirikare, ariko birangira bibananiye burundu. M23 iyi minsi iri kurwana itizigamye, kandi bose bari kurwana bucece, kuko bavuga ko bari gukurikiza amahame shingiro y'ibikorwa byashyizeho umukono i Doha byo kuba bahagarika imirwano ndetse ngo bakabana amahoro. Ariko ibyo byose si byo, kuko bakomeje intambara, bakaba bashaka kurwana inkundura mu rugamba rukomeje kuvuga induru mu buryo bwa nyabwo. Intare za Sarambwe zimaze iminsi ziri kuvuga ko Kinshasa nta kindi yakoze usibye gushyigikira urugamba, ubundi igakomeza gushyigikira ibikorwa ibyo ari byo byose byageza ku ntego zayo, aho kugira ngo mu by'ukuri babe bashyigikira ibikorwa by'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ahubwo urugamba ruri imberenge kuko ugereranyije n'uko byari biri, ahubwo M23 yo yamaze gukora defense ikomeye cyane, baracyarasana kandi koko nta nubwo biteza no guhagarara ugereranyijwe n'uko intambara imeze. Kisekedi uburyo butari intambara ntago abyumva mu buryo bwa nyabwo. General Kakufi akaba yaratangaje ko iby'amahanga avuga ngo abwira Kisekedi mu buryo bwo kubasinya amasezerano y'amahoro, uyu Perezida Felix Antoine Kisekedi atabyumva na gato, ashyigikiye urugamba kugira ngo mu by'ukuri bazara 23 binyuze mu buryo bw'intambara. Hagati aho reka twinjire Warikare hagaragaye ibifaru bidasanzwe by'abanyaturikiya, induru ziravugwa, koalisiyo yasaze nyuma yaho unité spéciale zitangiye gufata position z'urugamba, ariko noneho by'umwihariko zikaba ziyobowe n'ingabo bivugwa neza ko ari z'Ababiligi zamaze kuja kuri ligne de front. Bivugwa neza ko M23 nayo igaragaye ko yamaze gufunga ibice bigiye bitandukanye, kuva mu bice bigiye bitandukanye remo na Ruvunge, Rucuro ndetse no mu Minembwe. Ibifaro by'abanyaturikiya n'ubwa mbere bipfukuye, bikaba biri kuvuga ko bigiye gukora mu buryo bukomeye cyane. Byavuzwe ko byamaze kuhageza, ariko M23 ikaba yatangaje ko nayo ikaba igiye guhangana mu buryo bw'urugamba rw'injyana muntu, mu buryo koalisiyo yari yatangaje ko mu by'ukuri igiye gukora ibitero bihambaye cyane ndetse no gukoresha imbunda zitagaragara, kandi zikaba ziriho yirensa mu kuburyo bashobora kurasa umuntu ariko esasu bakajya babona ryamwituye nk'uko bashobora bagutera ikibuye. Urugamba rukomeje kuba imberenge mu cyiciro cyose. Uru rugamba amahanga ashobora kugenda akomeza kwivanga muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu buryo bugiye butandukanye, aba USA ndetse na Qatar by'umwihariko n'abanyakolombia ndetse n'Uburusiya. Aha hakaba ari kugenda hakomeza guhurira isibaniro ndetse n'ibikorwa by'agatangaza bitewe n'iri buye ry'agaciro riri kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bakomeje kugenda bari kumarana, amahanga yose afite ipfa kubwiriwe ry'agaciro riri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo bikaba byatangajwe mu by'ukuri n'intiti ndetse n'abanyamakuru bakomeye nk'ikinyamakuru France Intelligence ko mu by'ukuri iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abaturage baho ndetse n'ubwicanyi bukomeje kugenda buhakorerwa butaba imiryango mpuzamahanga ikaba mu by'ukuri iba itabyitayeho, ikaba ibaga ishaka mu by'ukuri kugira ngo ikomeze irebe mu nyungu ikura muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga iyoherezwayo ndetse by'umwihariko imiryango ituruka mu bihugu byo hanze by'abazungu ikaba igenda mu by'ukuri igiye gushaka ubutaka ndetse n'amabuye y'agaciro akomeje kugenda agaragara kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imibanire y'abaturage ndetse na leta ntabwo baba byitayo. Inyungu zo kuba M23 yakumvikana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu buryo USA ibifitemo inyungu. Leta zunze ubumwe za Amerika yaguze amabuye y'agaciro kugeza kuri uyu munsi mu binombe M23 igenzura iyagura na Perezida Felix Antoine Kisekedi. Bari bazi ko M23 ari umutwe w'imvugo rimwe bazawurasaho kabiri gatatu n'ubundi ukaba wasubiye inyuma, mu gihe bari bamaze kumva ko
M23 yaba USA yaba yagiranye amasezerano mu by'ukuri na leta ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ukaba wariyongereye ku buryo bukomeye, hiyongereyemo ndetse n'abasore b'abanyamurenge ndetse bashaka kugira ngo mu by'ukuri bari barambiwe akarengane ndetse no kwicwa bahagaze n'iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa byose bikomeje kugenda bikorwa n'imiryango mpuzamahanga, ni mu buryo bwo gushinja M23 amakosa ndetse no kuyirunduriraho ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuko nk'ubwicanyi buri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubu bwicanyi kandi bakirengagiza ko bukorwa n'abajenesiteri bita FDLR. Ibikorwa byose tugenda tuvuga haraguru Tshisekedi yarabizi, ntabwo yarashaka kuba ashaka amahoro hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Kongo, ndetse akomeje kugenda yereka imiryango mpuzamahanga ko azatsinda urugamba bya nyabyo. Turikiya ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi ntibiteze guhagarika gukora intwaro na rimwe, bitewe no guhagarika kurwana ku butaka bwa Kongo. Ni ikibazo gikomeye, iki cyakomeje kwibazwa na benshi, ariko iki kibazo kiri kubonerwa igisubizo bya nyabyo, kuko iri rugamba rugikomeje n'imirwanire icumvikana ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufite kandi yihutirwa atari ivumbi yerekana ko ibikorwa bya gisirikare ndetse na operasiyo zose zumvikana, kuko kugeza ubu nta watinya kuvuga ko aribyo byakigeshe benshi, ndetse bigatuma n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Kongo. Induru ziracyavuga, benshi bakomeje gutegereza ndetse ngo ko bazi neza ko ari ikizahinduka ari ku rugamba nubwo rwaje mwaro, kuko koalisiyo imaze iminsi iri kwisipereza ku buryo bukomeye na M23 bikaba uko. Amaso tuyerekaje iwarikare aho umuriro ugiye kwakira ku buryo bukomeye. General Butesi Mirayi umuwazarendo yarashwe amaguru na M23. Bwa mbere yagaragaye mu ruhame bigeze ubu ku buryo yafashwe n'abasirikari wa wazarendo. Uyu General Shimurayi yari yizewe na FARDC ko azataka M23 nk'uko yari yabivuze mu magambo ye, ndetse no kuba azabasubiza inyuma. Bikaba bari mu marira bitewe nuko uyu General Shimurayi bamuciye amaguru na M23, kuko ibitero bikomeye cyane byamugabweho. Bivugwa neza ko byashigeshe abagwanyi be mu buryo bukomeye. Cyizere cya Kinshasa mu buryo bwo kuba izongera kumurwanisha byamaze kuyoyoka ku buryo bukomeye. Iyo ni inkuru cyamugongo ku bawazarendo bari ku rugamba, kuko bamaze gucika intege ku buryo bwa nyabwo. M23 ikomeje kubakubita ivumbi rigatumuka. Hagati aho Tshisekedi agiye kwirukana Patrick Muyaya, yamaze kurahira bya nyabyo muri Kongo ko mu buryo bwo kuvugira Kongo ndetse no kumvikanisha ibinyoma bya Kongo ko bimaze kunanirana, ndetse n'abaturage bamuburiye icyizere, ndetse n'ibikorwa bya Kinshasa bikomeje kumvikanishwa ukuntu kutariko. Nanone kandi bakaba bakomeje kugenda bagaragazwa no mu buhungiro bugiye butandukanye, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Perezida Tshisekedi ayoboreye mu buhungiro, uko gukomeza kugoreka ukuri kibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye. Bakaba bamaze gusimbuza Patrick Muyaya, akaba atariki umuvugizi wa leta. Nyuma yo gukomeza kumvikana yo gukorera mu kwa Tshisekedi ndetse no gukomeza gutangaza amakuru atari yo ku baturage bamuburiye icyizere, ndetse ku migambi n'ibikorwa bya Kinshasa bihora byumvikanishwa ukuntu kutariko. Nanone kandi n'ibindi bikorwa bitari byo byaje kugenda bishyirwa mu ngingo, ariko mu by'ukuri ntibishyirwe mu bikorwa, nyamara bikabyerwa abanyagihugu. Igihe kinini bivugwa ko uyu mugabo mu gukorera mu kwa Tshisekedi cyane, ndetse no gutangaza ibitari byo, no kuba guverinoma yaramaze kuyandagaza ku buryo bukomeye, byose bikamuha icyangiro mu baturage ku buryo bukomeye. Byose bikaba byatumye Tshisekedi ashaka kumusimbuza Tina Salama, kugira ngo Tina Salama abe ari we ukuba umuvugizi wa leta. Ataho Doha ikubise igihwereye. M23 iyanze kwitegura ibikorwa ndetse no gukomeza kwivanga mu buryo bw'amasezerano, nyuma yaho n'ubundi ikomeje kugabwaho ibitero na koalisiyo, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byagaragaye ko ari ukuyobya uburari. M23 ikaba yikuye mu masezerano ya Doha igitaraganya. Reka nabyo tubivuge.